Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu andani ngani bushurani khair malani kaundo mlio harumaze sananta za dunia. Watukufu ngamonao kana zinsu zinungari njia ubanu hena usiku. No tsi nongo zinji mjiwa ukana si ukabanu. Si ubisana mine mwana maa hasanugo siatweri. Abahange haruma yetsi ya Komori. Wenge emadanjuka hunjia banu nge husuyo manama hasanugo siatweri. Na ila namna ya hema kaulu ya lao banu. Ya ukaya ngwaja la wanrushidano banu. Ema kaulu wayamba ongo ambao kaya kabatsi mdungo deziwa ya rendorongo. Ya goranzi wawele wenda mnayo kujwa baba tusisi. Arujokana rideziwa rilapizi wano kabatiza badili marongo ejota komantera dea ujojo hamba shai madailo banu maksusu dahe manama sanogo satweri manama sanogo satweri asulamu nsi ya Komori gamonoe namna zarongo zenda ubanu ngurengwaye ya fishewa linuda haba woi mrukao katujue zanzao hatomu iso ye page ya Komori Info bengwa ngari juwao fanyoze rongo hizo ende hari renge hari tsanganya haina mrusu tano wale mama zali hari nendo kaside malaba shopande uonga mjuna nuano rondo watukufu ritsidiwaze rikabanu sine manya si hasano gosato eri hanji abanu haka opoza hasano gosato eri wala mane kao hala wa Komori hajabanu moto ajaparise movement ya juhabanu wandu ambangu nzo daula ya haki helewa mwono ka Hasani namna ka wanemba anesa ka daula haki Hasani haka wanemba na haukopea mwendo wa wandu wajeni wakoko wa walormentinu namna ko wanambana yahafanya mkauona kana Hasani haka unjamweze metro yokeja ka uparehane hamana Mkomori aka ukabanu yabengu njaruma metro adodone senongo zensi yahe haka unjia banu mwono kaendarenge mafura hafanya kama ile sansi zila pia zumkinisha hata zele kweli hunu mru hafanya petize namna ila Hasani haja haparwa na serikali ende hababisiwa utizifanye tena harejei Hasani haka ulata wakati mwinjaru mbana hino hakabanu hakawana kuwa twania wahensi haja hele wakana wanadamu ikao wanadamu wanu wanzo wa mbalanse wa mtimizi leo Hasani haja harejei habaki haruma ila namna ukana ya sutene muhaida ula rikaban sinae kama aminukana Hasani ye kafanya direkte jau yo ukangujo ya de mru ranzia jarangaria simpaka mru hamreme bahingujo janjie yo rikabanu rikauona mru ye humrema hajabanu hajibu shekangujo banu yo uja hadeba ya hahe hau hajaba la suje njirojina yuhusu yambana ya hatu hajabanu hajaha wanembana salam alimzemadi Faisal rikabanu alimizema difeswali nganyi banu mkauonene mna rakabanu sila Hasani rakawane mbwana rijariele okana inu sistemu yokana o andru rilosi na ubanu rishinda nao yani washindi haila namna hemba anangwa ile wao kawa Komori kwa wati harumaze fikira za hao Wakomori kwa tuishia zile kaundo ambao wajundu kawa warikaushia warirendo malaba warilapizao warafishao mungu wajukanga simanga hunu heni mrekatokana dura ya fishe mndu na singari juwao wenyize paji ngari juwao wenyize nungo zinu na mtungo mwambianu kana vanule walo vanu wafanya uze nungo zinu na jokapa ngari warambu wao ya ukamanadamu hata umiso na mangalebo wa Komori ni mano kana mimi mndu nso mjuwa vane kanifanya komentari handea hawana baka mija uminsikana haja ya ukaya gamina mndu uo mbabahahe na mzaze yaza ya mzaza hangu mimi uwe mbaba mzima mzaze mzima basi Mwenyezi Mungu kujua libanaye page ya Komori Info wede waritsanganya sonti pia kwa jaile wakabanu heni namna mriazalwa kabati ya jojibiwa mriaze mwana ya simbuhe mwana jemui bai warenge wasupe waritsanganya sonti pia warirenda nutsihiru alafu uona mbo hari mjomba hangu hari hende ngutio komantari ya ukaya wana wa Mungu wanu Mwenyezi Mungu na wasulishe doondrobo mjua wakanyiti wa Mungu
donrobo mjuwao kana si wana wa Mungu shanyi si wana wa Mungu nyinyi yabonde mde mwatsahe mbaba hanyu hamde mwatsahe mguwa hanyu basi ranzima bakasi wana wa Mungu yabonga aminiyo kana garujoida mbebono kana rijahunu ribeho ni Mwenyezi Mungu jeri mtoi rimrejei yabweka ni mrungu hansu kana si wana wa Mungu shanyitsi wana wa Mungu abodo nrobo mjini kawele jawabwela hanyu yokanyitsi wana wa Mungu yabo mru amanduo ya fanya komantara mandiyo na iona na tsudiha na mbloke na mlawa kwa jamba mrumra jine kawa hajabanu kufanya komantari ya ulaba ibenge manama sana ko satoroba nuliyo gawe komori ganzo we ujuwenro hola wai hore jeba nudoje mwanya nyuho ngono hilu safilo abantu wanya nyuho anungwa baukana vanungwa fanya ubetisi nsibetisi kwa hafisheo ngwa unadumdu tsihiru ngwambo hari wetsi mru aladhimu ya hasanarende elewa ka hasanende komorare ngwa sabarindri imrudungwa rengwa komori ganzo yake mru hindri zabarindri asanungwa no bwana ngwa ni yonsi yahe hajitolenga vanungwa nensi yahe eharende haonesa rogo zinjia za mhunda yamanane fami hamanane mrumsha sababu ine mwana inu izo zijirwa katindri yodo wakati kao hasani hakaru mwembana ya daula haki izibata izo pia za kaujiri yodo ka hasani hakaru mwe daula haki sha hasani kajaundri rakabadzima rakawanemu wa daula ya ukahasani wakazibata atre heno hao sha zibata za kaujiri banu pia hasani yako supi sasa nungo izo zikahuja wa hasani yake daula haki ya ukaharumilwa na ruweji ngamona ukabavyo hondo daula haki rwanda obano mbana yinu ekabunze mwangalie ze preuve ko uzito abantu zoto jafo kajaporo cha kweli salamu zangu Janet kazi japoro cha kweli hasani de komori lazima tukuziwa ebanu mrajwelewa kana hemana robabu hawe namna yinu wamshaishi yo namna yinu yabonwa kablinda hasani de komori de afungwa yabonwa kablinda hasani de ulaya izo ndizo miminele wao yoka izajo jibiyo wanru hasani de komori yangwa harengwa fungwa katuja hunu ridiri rumio na fikiri bamba ngaba diktaturi ridiri rumio na fikiri mbebano hasani yamba na waiwana kutina faida wa hunda bahonda ufungwa shabwele obo yalobanu yakabsutene wanru wenda wamkubalukaye hinru yabo hasani yemu hasani edaba bakomo ibanga manzuri kendahu ngamona mkabanu mwaba kabana ufanyishi hafete kabana ufanyishi andongo gari wonawe sijirio komori jana ye hawe kama jwabiti kabatsa tambradisa notuko uhara showa komori wele ukana oanru walobonze wa wana wemba na inu isababisha wana wenji wangamiziwa isababisha wana wenji wede fidia ya hekomori wele wakakwano jua mriake manga yaduambio kana msenziani mwedemwa wane haumatowezi wafuma banyumba kihunu waelewa warugo jojo hamba ye mabeja wakabanu wafanya programu kangwa sao komori wedewa wanembana kabaja ka daula haki komori ya daula haki weka yabo mabeja wala wawasa komori wawafanya wakompanye wawadungu kinyume yabo wawareme yabo hasani edaba le mrugo jojo kabani yambe kutabihe zibiraru mwensi yokarugwa tabihao kabati mbenru ahula kabati jau ejo zibadilindo ejo zibadilindo dole ulobanu la huo ibenge mimi sikazanu makinisha manama sanugo sato erika makini obanuliyo wendaru mefeti zenjema wazifanya mbana waiwana salamu na mtukufu Abdumshami wakawania wazire konese waelewa ya ukana hasani huwawania yabola dhimokewe nao lazimoke arumeze fetewe nao ikanga wakausuheteka hasani wende komori warengwa ufungwa msida minao ganzo doju aba dojo mwanya nyuhe ka ureturno jabanu salamu na mtukufu Asadi Haji urojwe ka ujabanu okaranzi juzi wenda komori kabati ndongo banu kachuka ya usafihilwa sina werta ngonyaba nisafihilwa rendwa nutsihinru rendwa malaba warizaya kwa jariza ukasi malaba shangabo anruko baada wawane bwana hata kwa tujongo ndoda hubi wajawari kaushi abaha siwezi sijau siringa zitolwao waride yao na mdema tundeze kumaterizilo yao kabati bovira warikaushia ebanu simba kosi wanuru wanomba na jeli mwanobana
Mabo wa komoringo jumu shiliani wa sanziani. Wa komoringo nda. Salam Salim Adam. Wa komori kwa na uparo kubali. Mwendo wena mnainu. Ya ukaya waelewao kana emruwenge Faransa. Henda tsanganya hana mria karmwen sinu ya turifanya mbarongo. Bengo ngabo wanrongo hainrongo tipare. Yenrongo hinri. Wenrongo chopare. Eabri kubaliano kana yenrongo tipare. Shaola ya kabala uloba nurema lima mazala vaha. Ya tutapare. Ya tufanya mbarongo. Yokana wanru hansi tarehi. Wasadi Muhammadi. Harumensi hatu na Prince Ibrahima. Ekadwabi ili alimamazali. Yoka ikililuha kanaesi abu mwali kama chakaba nubobira alimamazali hajanga mwanao kanga wa filime waone sokana gari shukuri yao ezo baratu kasifanya ni kilinu rikava hanu nga mwanao wemba na hatu ekaleonga wandu wabonge si ula pisa wandu wazali wala pisa na mdema atunde banga si banu so wandu ruloba nuruwane wemba na yusi karula pisa wandu si udezi warijibu sheka mneza mwangalie na matunde za direkte zilo banu mwangalie o wafanyawe za direkte lilo sinao wa ujua o maandoni wa heza direkte za wadea wala pisa ngasibangaro nao ibenge kale ongari wonao kana mrungo do yase mwana ya huwe ya lole ya zae rijani mrande mwanadamu oloka yedaba yeti hinru ebanu ngamjukwambo kana banu sisi simala sanru lokote yinu ena mrone senkile hanyu borlo malaba na mtorabe yankile ya hanyu mwaifanya harumwe na inu rone yankili mwefanya mkabanu nyuja mtowe information banu zoto jandrabo mwaba kabano kajau miyadi minjimi ranga banu zifanyisha bansi juu owakomori walo yabo bengwa ngwele wao ka ngabo tabu zire mawensi ngwele wao kana hata nyinyi mrema uzonogozini ngamtsangao yokanga sarmensinu opoza yo mtsanga opoza yo saidiye mwanansi ena mnambie mamfukare ya opoza ulobanu yanzoma udwali mamazalaru haya renge omsada ya saidiya ya pepula shikomori dau wali mamazali ya tufanya rongo mkabanu mwombo duambi nguna jale ya kejau gasi ya baza rongo kasadele yao Mbengeri kana thimuri chikalile babane mfale otire mfa maudu mrugo jojo haba na sekomori ndio mrenge mafoto mya tambaze mdode ya mdola pizza mdode hamwe la pizza runu bure purie mana bana komore fangar joka wadi mabubakar ne ngimlo yabo kazi jamwe bani yokanganya abo ngamride yao ngamringo muri salis mwerega mafoto tu mafanyizo mwenta garjo mfangila ni plenty sijofikuru kama nyido astara banyiche babanu kasina nyi hunu ngarizungulia hunu mparosha ngazambani hunu yokabonyi nyinga nyine furso kana mdore nga waru mepibile wanru mwerenda rumalaba yokabonyi de masalo nyide wensakili yakila nyongyo dahu mfanya nungo hindrini banu harumwe na yinu yokabole obasa ni gosatore da komori bamvi hanyumju hamonga msugumla pisa bure zabarindi harende hafanya hamrengani mali daula haki asikomori hatawa hakabanu hakaina nyaroha harumwe bana wakahui wana banu hajara ngari yangasibanu mimi tsikamina nyiri roha yokarielewa ilasinde mwana ya jorasilisha ikambana yosafi no pible wandu insi droit na mkeradhi insi droit ukamrarenge foto la mru alipiblie wanrado demru kamsina haki zo ngomzifanya insi haki no ngamabonga manzoda ula haki aborelewa kana nyimabonga manzoda ula haki abomwelewa imana ula haki na abakamjelewa yokai kamwelewe mana ya daula haki kama yajo jipermete mru ya lola ulona wana ulona fami umbrega mumtabasa mwone ngumdumde mdofanya mela petisa bari mchoji pible wani zabari mchorenga foto la hanyu matia madojide shabo leo we pare ila yenda atilwa mro yamenyewa majuha makazi mze watu sumo medbelu mnyezi mga jumu hifadhi dengwanga watabi hao mnyezi mga jumu hifadhi raero wanyanya walo harumwe guvernema mnyezi mga ujua hifadhi kwa na wanale zitobi mloba numanzo mwareme mwade mwasafi hiyo mnyezi mga kujala lezitolu kalina waona baba ne kale muombe adu wambi sito jo ombe adu njema watu yokanga nyikonga sikontrole hanyu ibenge we pare ilamba itilwa mndo wala wele wakawafanya mahana lebavulila wakana vice president ya tueshele yokana
alange lazima bafanywa batartibari mwa yeti ambajini wanu wa haja zeda tazimkaushia wanru wa mdeo Yusu Mohamed Bello ya jafanye pare ila waonakanga wanru wanzu warumio yadui wamenye pare ila wamango mbodua ilizika securite watike wasa ujosifanya yabongio hamabalo waze walafanya nai waudu wana hanyu ejo kawomba waudu wana hanyu yabona mwaremedu yabo jokando ebale uhibo yonjio mala hibi wala kajazalwa wala katina mbaba katina mtate ebru ya jamala ya hiba wala ngana mbaba ngana mtate shafanya nai yabo ejo kale wende harenge lamini ngonzo ya vurizela ftale marufu ya iwambebo ti wajaga wanzobo somadua shodo wana hanyu ai yaboche yabo tsomadua basi kanga wandu alona baba haba wandu abo banyi wandu wasali na baba haba amfikiri kwa alona baba haba injinda anyi banyine mlobanu mlizo baba haba mwalemewa sisi kanga rongo wao sikarudo rongo direct nsanu na 4 na 6 usiku vanu zidwa zinumkado hula dukani mweride situmde yani mlitsengele situmsengele yani kama mujuza dau uloba numjukore shangaza kongasi unu sinanye na mrumandu arifume si rumandu mrifumen ikanyende mwana kaya wondo mwendo wa mbana ndo kalazimu rede nuo bengenjacho jo ulala msono karanze mwana masano gosatore yenda komori hatabaha yotokari tumkusudi yambi rimpiblia rimdere mrande mrutsiru unanyi wanu wenge na wanahengo na kilungo unako imba bahangu kaje muhibani bahenru mkaze mwangamize mumsindi hamala winji hawane mwana yinu hade halapisa emadhamana haila ritmu ya kisiasa akahuona nanyi hajahelewokana ketula dhimake namna hila msiswambe enge parfarme le bangolinu gawakataka uderape yodeli ya mwanadamu atohanambi atohana njema bibi muderape mujabanu bengwa mitido jibu wandu wande yao hao mitido jabane fanya dura de réponse wandu wande yao shambi uderape mujuo ka wakati mujo rongo mirongo ziba tsitawa yo mujuo yabo mujuo kana ikadwa bili kana rongowe ntirongo hene mnaila miso jikorisha wami hautiparsa mdu mzee wangu anaboka rongo fulana ta fulani utsizambe yendele mnarilo banu sijo jikausa wami hao wazezangu walo banu ze Janeti na wao wazezatu wotojo ripara kabahama makaulu fulani kajalingana nanyi na mbadili rogo fulani rijowe shile kodo zezatu lwa mbana binge kamonokana ikabangara nzori kebanu rikaru mbana namna inu yawezo mtsahao kamnauzi Parisa na miga mwaminuka kamnauzi Parisa zefetenga zijofanyiwa hanza temna taliki yao gamombele mzee wa hangu mjomba hangu zuki watu Ibrahima mzee bahati njema Nyezi mgajelie ila dhamana kao ya irengo sukwa jana Nyezi mgajeleze dua yaombe wanu mji mtukufu wa misamihuli ya zaliwa ya ukaya ketarehi ya jeneze wajibu za hoa ngazija Nyezi mgajelie ze dua izo zije kibaleka mga benze barika richasoya ya ukaya ridombe ya madhamana hatu dua njema yoka richasoya sha rijebanu dosieluru ngamjoto wa sekre Nyezi mguna jale ufe na Mwenyezi Mungu baherwa zambi zile irerea rejana bari zilanga gazerewa walimamu azali ndahu gasongwerewa ukakartuku sudi ya dua njema haruma ensi yabalazima Mwenyezi Mungu bahe ya dua rijibu beseri talabahi karikausa na ubensi atudua karikausa rakana mwedo ubali ensi ngamuaminikana yode mana rundoze problemu zinu karitina nia za inswafi za utongeza riombelane dua ensi atu ikauhe kasaruma uyadu ibanu wengela dhima njajo joulala manama sanogosato eri yake yawa atodosa fihilwa ye mwanadamu ye na makosa shatilo kama leo nchoja mritsanganye so nsipia mambe harisima laba showenza nkilida yeno mrono sankile hanyu na mtorene sankile hanyu zorongo mwafanya nkile hanyu na mwangale makaulumi yafanya wao hamwese komentari ndambo kana haleora kaomba dua jao vanu wanangombelwa o duambi ai ebo mbri arenda nai o walopirizwa la wana o walopirizwa la baba wasaya walona nruashe shawarende nai wafungwa yabwelewo kabalewo waje basoma hitima
ikansekurite watike mdo ajanda menye ezafanyiwa yabonga manzoro kweli ngamonzori kaeche katsinde namna hiyo wola ya doel maarufu juzi udungore ngale bluzo ye vaya be doktori amba na mrohe manzo nifanye jau wola tsola mjina zalwa ni baba na mzaze yabati fungwa be wala mwana wola zalwa yetsinde namna ya rukusudia waonese irumbi tsinde namna hiyo yoka vanema na rambari do na suilana ilirudo tawar ma feramandizo Renge yuede maada akamuhimu na kadhano nesebanu haufubi mitsimru director nsanu mitsimru director sha o waonesao kana siwonema nama na swifu ni mtuku zao haonesokana wala udungu odea hasikomori gutukuziwa na rejeidi ngoni babi banga mwaminukaya dogosi atore kadwe jabanu yeso yenjarma director yede director yo unjabanu ekahakomelwa railinga sarmo pande unu yo ujoshidana na manyanya jeluka warutu jukabanu washidana shake tono sokene swifa ya hasa negosato eri udeya babiyar samendabo yo ujabanu hanji armasuje banu hautukuze muhaida ula haone sanongo fulani zibira warmensi si wanaza komantari yode ziwata wandu wenje odomo kana hasa negosato eri ende mruko yekajibu komantari izo suwona banu yo amba wedaba la wayabo nukabanu ekasani ngunjio yabo lazima riparane minaye emanaba hartu parana nga komori ekanga mjio en direct lazima nimpare ekangu njio lazima nipare yabo mido kunji handani simpartagea hawe kanga ngamfanyo hanjia ni partagea mi uone sana partage ni idunga we direct hasa negosato eri mi uono maboka we daba we jau salamu Said Aksam mi uona onromdea obanu wamlapiza mi uona no sankaja paro jibu kaja paro mbele daba ndawe kaja paro mbele mrujau mimi imaruka mitsido jibu nejaba nefanya mreni fanya komentari nejibu amonaba mjojira tisa wakati eshintabishao na wala wambo ndami na mrepete swala na kaamba panoma doni tifanya directe juzi basi nsujwa directe nsujwa hii itafsiri wanrongo ndrini renderi rengwa leo ritsanganyiwa besena bo hasana gosatori ya sakomori ritsanganyiwa rendwa kaside malaba nyezi mgude jumlibani na sobala ila namna mrikusudia ore kemalaba ya mwereye ni mkemalaba nyinyi heni duwambi mjori kusudia mnyezi mga nachomwereani nyinyi ya ukarele wakane kama unre furswa ya ukamregeshono de mrupwezi ito mjori puwa ya bomba tijadamba ya boku sida imani nyinga ina imani esamdea nyika mbenye basi uo weme mjomba uo ya mzaya yani yembaba ya mzaya uo yembaba mzima mzaze mzima dena mzaze yazo mzaza hangu yabo hajwa mjomba basi sara rangwa side makulukulu yani side malaba hafanya commentary ngwambo ukaya o wana wamgu wanu Mwenyezi Mungu na wasulishe dondobo wakubalukasi wana wamgu wajitoka wetima na wamgu beya zenyo hakajalata azamade kajajonza zemade Ebengena ekaye imani hanyu yondobani ya waswili Mwenyezi Mungu na jele yenjese mjuma yabo basi wa Mungu ekanyiti wa Mungu ebengena mke yabo bangara aminoka na borlo wa Mungu ngarjo humrejei yabo nyitu mto wa Mungu kamna humrejei ngamjonda hunro china ilondele jawabu rujo mwambiani kaitia mzaha yokabana yotendwari memru shono ndo la familia mru yabo uo mrukani uo kumrikana ujumsasanya jao shawala mrato mjua ikada mru mafiti shawalo jomba mimjomba yakaze ko fiesa sebanu yarumona fiki uo mgu jumhansi bavuni rangu wenge yode director mimi nakaona masulanja nifanya banu wenge komore mfo zidi na mke yabo mrisafihi mregema foto watu shangari jonda rafanya plenty ya hanyu karijuwao yuanrumruma wa paji hiyo wedi Abubakari wo misbahu wasansi bengo nga majonsi na wafumbua shanga mjoka nyendo anumrumia we paji hiyo karijoda rafanye plenty yokarna urati kasi harmansi ya sharia karijoba lema foto ne paji ya hanyu wamrisaliseo mtokozondo wa rideo dera onese yoko wanadamu wanu kwa risaliso bure ketserugo ya msaha yoke kale onga mrengo wa rubanume wa fakisa sinema mwerenda nrumalaba
mwela pisa waru mwanzo kenyinga mwelewao sharia darelewao sharia mratijado amba tivumbulwa erujoka karimvumbwani kayo de paji hanyo mrisali seo yabonyinga mtsuko fikuru kangara chojokanti rilale mdo patsa msimwe vura mweri rwarezi twata yuni hazime ritirongowe nyimwele wakanga mjojo uride ya sharti jibu mwele wakanga mjojo risafi sharti jibu hasibabu nzia henry yokabonyi ide mlona ze fursa zo kamride mrilapisa mrede wa misi shaba skartina fursa okarimambia nukana banyu nyijao gamjojo bakasima laba shakartina durano besi nyima laba gamjojo abo kasinde rilapisa shakartina fursa arimambia nukanyine mlapisa namjie njezi tsangu mride ziza fami bangarujo ukaza nuko zidu mrukuto jihansiza waye yanuma pake mrato ngo jihansiza oade yao wala pizao zinu ya adamru na mbabahe na mtazamru hauyanja mjiwa wanru zilango to jihansiza na minga mwaminu kwa wakati mdunga ba wakati uja adamru abado personti aniyaremwa yono bana na ndadamwe joelewa abanskari jajizaya mride ya mrila pisa mwambe hizo mjikanza mwambe na mwambe shami mitelewo kaya emananala la siuha telewo kana gamwele wako wakomori wa mtirahini mkahamba kabano kavensime kabatizo jofanyishiha gazifanyishihao hahawa ya amani yonde mana kama mjojo mtsahe amadambe mbanwali yomdumde mumlapise wakuja soma wecha ebo masoma na mrambie zo mafanya masoma bomlona elimu na mrambie zo mafanya bomlona kile mrambie zo mafanya mwembana yino kamje kama numekire yandra batabai wakomori wele wazendrabo wakomori watawa leo ngabo ambokaya sa komori bango julaya jabuja banu direct banu mimi njojo jabanu kanga mjokada kabatira ejuko shida be homo no yabo yandreme ye maudo nziani bangabo watsudiwaza banu mbujo sami hikimale ngabo bango joda banu ulwa siwasasi ujo heli rongo wao kam aminukana warimenase ngabo bamvi ondo warimenase banu aminoka kwa joshida rifanya tamarongo yonga mwamini sipakar kensiri lota direct amando walo tiktoku nikeba nurende hema seho kasimanu kasimakini garankeseo izambao shamimi irailinga mono ope ujiso wasano gosatweri ngamaminukane mfale otide mfa maudu gatuni hundra maudu ngamjambi wazo maudu mjosa komori ngamjuni shanshimu nde mulapize ya ukanga mwelewukana yende namna hembwana ya hanyo banu ya waswili mkaufikirwa komori kwa jokandanyi na aminukar kwa noparo kandanyi le 26 menga lijobira garjoba karmeza live selando anjeza malahoni besa osu wasare onagizo za malahoni garjore ngemba valizi nembabiza nguo rinjoba ndani ribae ejo kabadwe daze pado mujozidea shezora kahanza riwane bana riwasilisha banu fulani riwasilisha kama ruwenji banu kwa dodea leo sidwa kange banu shimeji wangu wa mirimadi ya laumu mjimtukufu ziwani yofanya siasa banu jame kaya de mrubanu jame kaya nje mrubani ala pize mru jame mjaporu mshia yourema yofanya siasa nochu kambia zizonru wa bol telebizeo kabanu yourema mjaporu sha bol telebizeo nje mjiwa mrubani ya damu mjaporu na bol telebizeo nje mrubani ya damu zungoni mjaporu siona mimi nochu kanga mwabia zizo kwa wenji kiasi ya ruenji bige wondo mwedo wa siasa ya lazimule ombri ya jokange banu nge kontro ya rongo fulani uziremo shakatu bank makemaya nya respe ngamuaminukana amirimadi kajajo lingana nawe woka upiblema ya nyohasa na gosatori wambe daba kujajo porozamba nongo wano bana banu ngo kontro ya hangu iyo nde namna yoka mauru bolona mwana ya juko jaya wano kamba bahangu haka waniensi hangu shange na alama yoka haka urumi ankiliahe na ujistehi ya tongeze owa mzaya watideziwa nano mjimtukufu wa uziwani nalaya utimuremruha usafihi yode namna wana bwana yu haki ya haho yode tia haho gawene haki ya hobe kutuanze raisi woi gawene haki ya hobe kutuanze dhomana woi shaho kari safihi rideye rinjemiji ya wanru juzi zukiwangu ajimbe swali rika banur karma yedebahe maji sha holi hongu wanu bwana
haunesokake tuladhimu rinjeo mji mtukufu wa mkazi wa mtuje wakao mtuje kwa jamruma hauko ajaruma serikali ne serikali inu gabo wana wenji warumisha watu wa mtuje ikangwendeleo yatake serikali yo haki yatake serikali yo kakange kontro nao uo ndo mwendo waladhimurike nuo rireti wadokome miji ya wandu rireti wadokome ya shahasu ya za wandu basi nsi haki zote njema wenge yode direct kao tifanya muhimu ni rongwe banu ikanga mruono kana tinjia nai okamjo kana kabati namna bengwa hutojaba no somo kulu huwa Allahu bai utojonda koma terure ndo adaba urendwa mmizi urendwa jaula piziwa yo ngarjwao kana bandhi ya wandu ani zila roho za hao zikatsu kana heni sajona direct banu hatanga monao kanga bwalo banu wajua wao wafanya commentary nziro wahudea hajimbeso ali wajua wao wakatindo la uo tinjia habari za Komori waridi wanjia wande wakatindo la uo kufuru watu wandu wajua banu wanzo wende salamu mwana mtukufu KEMS ibenge yoke na paroranti bengwa hujabanu wabana ritawe utojonda nduwa je banu wambe chao yende namna riliyo arumweze bwana zibu bengeti kandani onese mwana masanogosa torika kama kino banu liyo bema za edaraja inu ya waswili inu waswili haukaya wandu wanu wakafikiri ye peplo ngwajo kandao wanje msajaja waono kahwende sanogosa tori woma na wazalwa ni mbaba na mzaze wajabanu wafanya hazi walola wazaya wakabanu waja waelewa ukakutudunga mbana fulani ngoye shanje udunge bana fulani yoye ni mwanadamu ngene droya ujabango no zibiri yao wenge kama kini Mwenyezi Mungu hasuilisha harumela ila ula mjoa hetsi hatu ubitse shaubeha kama benze zibirendo reje banu kama benze reje mbahazi yao likontinye bwana yonde najukusudia manama asano gosato eri na ombensi atu duwa Mwenyezi Mungu ajalie ze PH zidungo tini wana Komori mtanabahidi ngosi mwelewe mtaweze ajali Mwenyezi Mungu ajalie zinuye weyasa kanti wa mwando guvernori wa hatu Bremamze Mwenyezi Mungu amnike uoni masiwa ya shesi wa shangazija Mwenyezi Mungu ajalie shimshukurie hazitendwa zema na image njema Jose Hansi ya hense tareya hikenjeme kama benze watu fa Komori yonde direct kauti fanya masula hanjeba njeni rongo itsoka ibaki haruma imwanama Hassan Gosato eri haula Islam movement na obanu wandu adea o wandu lapiza o wandu alitsanganyo sonsi pia weridea werirenda ndutsi hindu lazima bangu ni hebanu nione sotu kivuo yokabwa Komori enamna hiyo woti mwendo enamna hiyo kamna uganye yetile josongeza mganye shamu abanga nyibanu ganyi kontro na ezi fulani yendao ya wela dhimu kenyi inyi mdoe nesa ila namna ya wanabana kihanyu shatu unjaza malahoni na unjamijia wanru na ufunga ile soaru mwezi uno ikama banurimi banu rudofanya mashindano redezana no uno side shabe handru banu kasaru mabana aka leonga ngarjoka ngabezenda unga besohenda ya wela dhima rihime rirambezi sohenda zibadile zendauri zitlike kurwashi zifanyishie ikale unyinga monoka tsidena mnayin enamronesa siasa hanyu no wandu muamini yo ne mrumu mmonao yokangujoka wakairi hanoi haungu wajoka wakairi hana wanu waje wale kezenti shasidu kanarike namna yinu rido karuma msajaje namna yinu walaja adeo lalapize mduafishe wandu no tsidena mnayin wana bengeka zidi ya shaykh kanga mjikoridimu mte direct mride ya bismillah nabanu eni mrungu jojo urongo eli namna nzao kapati mrudungwa da dukani hula kufuru ngasi hununga zungulo sinanyi kwa ya paroja emila mraba hafunyonko deo kamro mtawa shaka sibanu ngarendele yao bengeka mwana ukai bwana abanga mjumri kabishie sawanru risuteno wale mama zalima aktivisti yabo wakomorite shasa wele wakana mshindiha ezadunga yabo yonko de amare jo kanga sinihonu rudobabu shanga maminukana kamja izo makahamba yo kamkabzilinda izo kamno parozi hunda homwendo mlonu woban kamno parozi hunda wakomorungo yabo zefetenga jo fanshia le 25 jo vira Mwenyezi Mungu jale hawa wale jua watike mvua watike hatamba ndongo ikaunge jo dhiki yakomorike hau makinifu amajana zefetezi virenro Mwenyezi Mungu ajele yemadhamana wanu le serikali jao yainike namna ya ubadili rogo zinji ya unika wandu kongo jushida waje yabo juni kwa maji yafanyeza lazimu juni kwa mwenje yafanyeza lazimu
Nyezi Mungu ajala basi wensi hatu ila wa mashaka wanzo wensi hatu ikaruma mashaka na wakea hapo Mwenyezi Mungu kana uparo wakubalia ize dua za hao rikaruma bana mashaka na kufuru. Mwenyezi Mungu tujole yakana yensi hatu wakea hapo idua hea waiona retukuha wanakomwa mga wavukishe kangwa lidwe damu zidolewa basi ngwajo homo kabatima na mkomoru jo sanzianede afuma kabatima na mkomoru jo kubalede afanye ya njaruma pia shinga aminuko wa komoru wasawelewa nyode direct kauti kawifanya banu serikali na mkemakini na aminio izorishi yao ne mazababi kabati shababi jo kubala hadalo wakatirlonu unu mazababi welewa wakana na nyao bala wafuma wajuao kana ondo wahatswa ze famizao ndo wahatswa wano imadhamana wao wajajitoka kwa japaro wa Ruma hizo ndizo watujoja maudu wajiwazifanye kama udu wekewa nusu hapo ndo wafuma au wafungwa watu ambakezo katika zijua pengine mwana mkomori